Ya kata ada, ya kata pim suhul lah, melawan semengi kum ke BJP, ban kerjaan, tersebut kan kejing job kabalo cispa persen ni, kong emperin bat cispa persen ye i, pemerintah agata sangma, tekan long lukari kuat bah regional party, angne baro arkin job, tersebut baro arbut, naka women's kota kila yung minister baro arbut. Union Minister, tegalong kumangaong mai pi, lain orang gini pintar di kui petega sudah sampai, begini kan ada chance chance opportunity bagi long Union Minister, then only they can bring lots of development and also to create more job opportunities for the unemployed youth of the state as a whole. Kemudian apa baru? Orang bukan long pak, kemudian kong lo pak job arut ikan thai. Ya, kum ga kawin ki scheme ki bakar pang jo Narendra Modi ji kare ka women empowerment of women kan long ga record bagi la job baro armut na ken PP baro armut kini union minister but kan long ga jerap ka bakraw bakila abra banyatai baki dia discuss ya gitu issues pending issues concerning the interest of the people of the state yang tagi youths itu kita unemployed nantapan wara ya ki development ki paper kumpolong on northeastern we northeastern state kinwara ki hospital ki wara cancer hospital ki wara medical college kinwara ya ki rehabilitation center namatapan yang iban sumar ki bekerni di drug bagi we jadi kita pun bak state kan medical college ki veterinary college kita kan dengan development wara sebenarnya ka kinwara sebenarnya ka development pada kinwara sebenarnya ka aikam aijam ya kisah melak dalam jam margum ko balong hago Assam susim tengah North Eastern Assam bagi we North Eastern pini ba man ga lai banai kan job mela ka bar pusan arun 2000 ke spot appointment lawan ma pi lai po triple PHE lasa spot ka job mela kita ka ba government of Assam ka ai man ki lai banai tegana ka Arab sibun ba yo ikam nang ta habjuan ki development di companies ke ban invest hang turu tangan deru for example persiapa yang juga ada HDFC bay karena HDFC SBI kada mangayang pecah tang kita arti ki bangro pinpet kanung ki kentai bat sendang hasil la yokam kum gini institution ni kam digi ya la ki start iki pa bakal kum ga juang na por supua kana ganti jiet ban kana kam deka election MLA kam deka election MDC kana election MP kabo pipa ba pinpet hi ba ke parti juga ke BJP apa jela pun Narendra Modi ke Prime Minister ngin yo palat ya kalai spa kena pesan aduk saus pa tang ke BJP bat ka sorkar andang tahu undang penting hi ke BJP apa jela menjogo ke Prime Minister Narendra Modi